Kitabu cha Hosea mlangoni wa 8. Bwana anahukuma Israeli kwa kuvoya vizuka. Piga gundo utangaze, adui anadaduluza nyumba ya Bwana heremwe. Bana atuanguma za banda kilagane changu, na kuricha sheria yangu. Manaririra na kwamba mlungu wehu, sisa Israeli unakumanya. Ila kwa ukala Israeli makahala kuenda mazo. Adui andaadhua. Bata wazatawali bila ruhusa yangu, makisagula viongozi bila mi kumanya. Maumira fedha na dhahabu za kutengeza vizuka. Utu ndio wahenda mangamizo yenye. Kizuka chenu si chenzeni watu wa Samaria. Koro zangu zidulu zao. Ni siku yani mndio kala hachi. Kizuka kikini chenu nina Israeli. Chetengeza nifunzo wa kwenu na chosi mlungu bule. Kizuka cha ndama cha Samaria kinda bonda tikitiki. Kwa ukala mala ya lupeo mala vuna kikukuzi. Mimera ya chakura kaenda jala bule. Kwa vizho kaenda mbozera chakura na hata ikajala. Kiza narewa na tuangine Israeli izamizwa. Kaikaiza mataifa mangine ihereki ya kiso mana yoyosi. Kwa ukala maza kwenda Ashuru herenzo wa tangaye hakeye Efraimu maza kodisha azembe. Izo wamakodisha mataifa mangine vivi nda kunzumanya ngwenga. Na umandaza kuhunguka kwa utoa muzigo wa mtawali mbomu. Hata izo Efraimu majenga vijaja vinji sadaka za kuusira dhambi. Vijaja vivi za kala vijaja kuendera dhambi. Ingaho kala na andikira sheria nyingi ama nazo nahereko ambakazi ya husu. Manani mbozera sadaka na kuria kumbola kwa sadaka zizo. Ela Bwana kazukira bule. Vikara andaga kubukira makusaga wanakuangiza lao kwa utoa dhambi zao. Na umando ya Misiri, Israeli maza msahau muumbi wao. Na kwa kama zumba kitawali. Atuwaju jamaa kamizi minji yenye kuta. Nde igwiza moho mizi ya kuta. Na onda ocha chibiri roze tetete.